Breaking news. Aron rehel kelong la pente la solong bang kathom police ari deng kacing nang. La son si police asai khe tum joy joy pen birta long si. Dipu police la pente dima haso police atum celang si. Kiri kakuru kahut. Dilangi naila lungalong risim kang tang police atum kelong pon. Bangso risim kang tang la ke AK series rifle hele bong la pente magazine pistol bong thom la pente live hand grenade ke thom long pon. La pente kacing nang check bang kathom atum amen la ke Nijes lang thasa artan kan thongkep manik haplong lapente kumut rothai phanglo pusi pangthekpo. Breaking news aron re heli kelong pon lapente bang kathom police ari deng kachingna sosi joy joy pen berta long si dipu police lapente dimahaso police tatum celang sikiri kakuru kahut dilangi naila lungalong risim kang tang AK series magazine lapente pistol bong thom lapente live hand grenade ke thom long pon lapente kaching nang check bang thom amen lake nijes lang thasar tan kan thongkep manik haplong lapente kumut rothai phanglo pusi pangthekpo ang ton pen aputhak nilitum paklai phan boripon pai hong chop